Театр үнерін Павел Эщене Леонид Родионов шуралнарымба шербелік шул жетірем. Оның әжізіне азы елзе Чуваш Академия драма театрынже уявға жертержеш спектакль гыдартырыш. Онда перін корреспондент Александр Осипов пулзагурджа. Леонид Родионов ешехілі перін театрда сумлыда пысык вырын ежінат. Подемішлі ынач варсен профессия театрын тенче классикебе боянланса ва иліне тап хредесе палартма юрать. Шак кыткыз тахайны еверлі саманара Родионов режиссер еші шавдері сумлы вырын ежінат. Эшмелебе валхай варенне гитти сыра театр институтынче мхат шкулюн унчыхнеги теп ергезене дыцабына. Сцены жинчи теп субъект уйрым актер еші. Сцены жинчи драма пурны шрибек уйрым түрлі жинзем дуза бараган сюжет. Шавнба Леонид Родионов режиссер театра, уйрым актер осталых инчен тыдынсатына. Ишлен жоқ неде шағында келзесінде, шетмелікіміз жылда келзесінде, бұл пейде артисені шавдері вадачы. Нишанда сас хабар неде болман, темінлі шилензе галаш неде болман бұл артисімбе. Бұл яланақ, хизеплезе, юратса, федім спектакль зене лартны жоқ, не репетиртун жоқ, не яланақ шыпла артисіне юратса ішлет жыл. Еберім бұл мана Ржановын ялгулы спектакльде теп роль барза шауда халде аставадып. Вера Кузьмина Родионов спектаклізінче малдан аржин ажасын алізіне выляна. Кайрақпа хірсембе шамрық херарымзіне. Уйрымақына Максим Горький пьесінче роль асыра юлна. Я никанорче, яланық шамбек каларче. Эс пулдаран, эс табан, эс мотор. Вот шамбек хавгаландараче. Тень унчухне кен ішлемеде білмеға, анжақта ол шамбек хавқаландарыма білетші. Нина Григорьева Родионов режиссер унын пурны шыбине уйсабаны жинчен тұқса қалашыры. Керек ішта бұлзан да выл хай давра талантсем жыраны. Тин гынаш кул пытерне Нина Григорьева насталығы пурыне білзен түрек театра бұмақушна. Мана выл шул уйсаба жедет халық артизе. Николай Григорьев унба бірле хумзем жирана жабашы спектакльде шамрық Ленинын кыткыз сценаріне калыпланы жинчен қалашыры. Шак спектакль жын артистембе режиссер Станиславский яжелі рашей применить вишне. Леонид Родионов нарспи спектакле темеже хучен делартна. Владимир Семенов шак спектакльде выляза халықра сетнер ятне илтметивиште булныжын савынатте, мухтанатте. Мана арлы херринче Иванов палаге умінче ес артист санын пурнеде булдармалла дезе иртсе жүреген халық вали сывагалаттар жедет. Тыван театра адаландарас теллебе Родионов пер вежім зарышлене. Валдарышны бече вашла перремышхут Шекспир, Мольер, Гальдони, Гоголь сценаризем галашны, Эльгерин чак кине ухсайын психология енжен каламажу кытка студий мірне, Николай Терентьев па ыты авторзын хайлавызыне сцены жіне галарна. Тухса галажагансен пурде бегех Леонид Никаноровичен ырыгымылне, тараватлықне палартырыш. Вал пулдарулы режиссер да актер гынамар драматург табулна, пьесызем жирна, вище книге галарна. Спектакльларын жүхне Леонид Никанорович Мазанов пагалара чынтлара. А Мазанов ол биді чаплы художник. Ол шамбалан бара нихшанды артистен хушнеде, цехсен хушнеде кемес білет. Олында Мазанов тузабаны, оның да әже жоқ ұчынмас олында. Биді шанатчы, шавенден, биді комылы. Чуваш театрын история анлыда пуян, унчабы бес умне давагансен ячисем шене русен мухтаве эмер халық асынче. Каш Николай Терентьев пьесебе лартна ыйых чухатнызем комит певышленче. Чувашенгларын вали Александр Осипов, Семен Антонов.